Kublai Pibara, kani kalau kejipen tip kabawan lingba jak naka Government of Meghalaya Office of the Deputy Commissioner West Khasi Hill District Nongstoin. Dated Nongstoin, pra tarik Agos Arjarapsan. Kani kalau kejipen tip namantak itu kandidat kiba tap yakini post harum hapo jongka DSC West Khasi Hill District Nongstoin. Dated khasau tarik nai bakat Arjarapau. Ba ka written exam kan long namantak ini post kan long kumni harum. Kapus kabaningkong gadai ka gram Sevika. Date of examination kan long akan rew tarik nai bakandai arjapsan. Berkapus kabaar gadai ka gram Sevak. Berkak tarik banto ka exam gadai hau arpo tarik nai bakandai arjapsan. Ka syllabus namantak ini ka exam kalong General English new phomak, Elementary Mathematics, Elementary Science, but Aptitude cispalai phomak, but ka General Knowledge new phomak. Kapor banto ini exam kadai nadu shpo AM hadu CBGPM. But naka local language Proficiency Khasi san phomax kan sedang nadu R baje PM hadu lai baje PM. Kini kapor kan longnya baru arteliki post. Nakarpat ya baro ki kandidat ki ban appear ya kani ka written examination bakin sobha bandra lang ya ki identity card kum ka epic pan card driving lesson bat kiwe bat ki jingdon kam jongki kum ki khulom ulat bat kiwe hakapor bakin lej tho ekani ka exam pila ro ban download ya kini admit card ki jongpi na kini link na ka westkhasihill.gov.in lani na ka make recruitment.nic.in. Kublai shibun.